Samueli wa kwanza mriango ni mrongo mihuna mwenga. Sauli anazalaga. Mstari wa kwanza. Vikara Afilisiti mahe na Israeli. Na oatu Aisraeli makichimbira mbele za Afilisiti na njia makilagwa kaiza mrima wa Giliboa. Afilisiti mambibirisa sana Sauli na naye na makialaga Jonathan, Abinadabu na Malikishua ana Sauli. Kondo yakalakali kwa Sauli hatoshikari amaha makimugwira na makimlumiza vivi. Sauli akimwamba mtu kulwa silaha za kiamba, mboza msho wa kwako unidunge size atumasio tahiro makazanivudhe ele mtu kulwa silaha ze vikimshinda kwani era nago hasho. Bai Sauli akihalo mshuwa kugwerera kuzona kukala Sauli azafa emtsukula silaha ze naye akigwerera mshuwe na akifa mwenga naye. Bai Sauli akifa mwenga naye hahu akilume na mtsukula silaha ze na atue makifa mwenga siku hiyo. Watu wa Israeli mareo kalama moyo nyangamo ya hiri ya dete na angine mareo kalama ngwambolero wa Jorodani mareo na ukalaro jeshi la Israeli ruza chimbira na Sauli na anaye mazafa mairiche yo mizi yao makichimbira. Afilisiti makihala yo mizi na makiishi mumo. Siku ya hiriye Afilisiti mareo kuendeli makahale vitu ja au mareo lagwa makimona Sauli na anaye ahahu mazagwa zuluza mrima wa Giboa makimuhala Sauli makimuto sakito na makihala silahaze gonya makihuma ajumbekeze nsi yose ya Afilisiti ili makatangaze ovoro uzokaiza nyumba za vizuka jao na kwa watu wao makizikazo silahaze kaiza nyumba ya mlungu wao Ashitorethi na makiugosha mwiriwe kaiza ukuta wa mzi wa Betisheyani. Atwaja Besh-Gileadi marosi kirago mari gokala Afilisiti maza mhundera Sauli mashujaa makiuka makichesa kwa nenda machenda halalo lufulwa Sauli azenyifuza naye kulakaiza wa ukuta wa Betisheyani makiza nazo ataja Beshi na kuko makizocha. Mstari wa 13 na wa mwisho. Gonya makihala misoza yao makizi katini za mkwa juko Jabeshi kiza makifunga siku fungahe.